Hello guys, twongeye kubaramutsa bugira kandi ibi ni ibihe byiza kuko twabimenyereye tugiye kuraba rero abandi baririmbyi bariko barabikora neza muri ino industry y'u Burundi. Turumvikana tugiye kuraba indirimbo igiye kuba isohoka, ni indirimbo yanditse amateka itaranasohoka, indirimbo aho umwana muto ari Adrick Akim ariho yisabira kuboba igikorwa na DJ Fernando abyisabira abafana nabo ntibahengeshije kugenda kungira kubwira umuririmbyi w'icamamare, umuririmbyi yubatse amateka menshi mu muziki ariwe ari n'ubu ku gasongero, tutabishimye ni wari ku gasongero kubera ugiye kuraba ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo yubatse amateka, afise ni nawe afise amaviews menshi kurusha n'abandi baririmbyi ngaha mu Burundi. Rero niho abafana uwo Adrick Akim, umwana muto cyane nawe nyene ariko arabikora neza, duhengeshanya ni umwana afise tala, mbese yakoze amateka menshi. Mwamumenye ku ndirimbo ya Tent Killer ariho yakoreye ariyo yamuzamuye ituma amenyekana byinshi, turaza kubivuga. Rero niho DJ Fernando naho amaze kumva ubwo butumwa bwamushikiriye uko uwo muririmbyi yari yamaze kubitangaza bishikiriza abafana biwe, maze abafana nabo baragenda barabwira DJ Fernando nawe ntiyahengeshenye, yaravuze ati banza mu ndabire mbe uwo mwana muri ko murambwira ati banza mu ndabire ku rubuga rwa YouTube ese byifashe gute. Abafanzi nabo baragiye bararaba, mbese ntawe ubu nyine DJ Fernando yarishikiye ku rubuga rw'uwo mwana asanga hari ibikorwa byiza kandi mbese arakunzwe cyane. Niho DJ Fernando atahengeshenje, niho abafana bagaritse baramubwira ati ibintu bimeze neza, umwana arakwiye igikorwa nawe, arakwiye kurabo nawe, kandi n'umwana afise discipline, umwana muto akizamuka ati kandi nimbona kazoza mu muziki ndundi. DJ Fernando nawe ntiyatebye kumwishura ati ego nanje namaze kubona kushoboye, ngati rero tunyarukire muri studio, ati kandi jewe nta bijya bya stalking nkeneye, ati ni faster twende. Umwana nawe atari gito nawe azi kunyarutsa ibintu pe, nta n'umunsi waheze batagiye muri studio, bagiye muri studio. Fernando niwe yatanguye gutanga amashikuru uwo mwana ariwe Adrick Akim afise ingabirano. DJ Fernando nawe yarabyerekanye ati uwo mwana nasanze ari umwana afise ingabirano idasanzwe. Ngaho nibukeye aho baraduhaye coming soon ya Afish uko mwana arakura mu bangutsi. Ngaho rero baraduhaye na coming soon rero nuko batubwiye ko kuruno uw'Imana ugiye kuza ariho bagiye kuduta iyo ndirimbo nayo si yindi ikaba yitwa Hozana. Ni indirimbo biboneka kare y'urukundo, kandi bano bastare babiri uko ari babiri ni bamwe mu bastare dufise bazi kuririmba neza kandi bakundwa n'abantu benshi, yaba muri EAC East Africa na cyane hariya mu gihugu cy'u Rwanda, aho nuwo Adrick Akim yaheruka gukora indirimbo yiwe yiswe Jame ari kumwe n'umuririmbyi rurangiranwa hariya yaciye muri ujya muririmbyi yaciye muri Lucky Entertainment, chance tuwite Papa Changwe, bari kumwe niyo ndirimbo bahora gusorokana na ujya Adrick Akim niko hari n'indi ndirimbo afitariye n'abajya bana ba Mario Skies bajya bana bakora ama challenge aho baheruka no hanze. Reka rero dushimire Adrick Akim, twongere tunashimire umuririmbyi Fernando wewe yiyumvira atahengeshinje gutanga iyo collabo kuri uwo mwana muto w'i Burundi kandi abishoboye. Reka tubifuze
kwipfurize ikaze gukora subscribe kuri iyi YouTube yacu ya Twengako TV. Ukeneye kuruhuka, ukeneye kumererwa neza, uza mu biganiro byacu byo kuri YouTube ya Twengako TV.